ngasi phone ki ba tuan ba manipuri si phone sing digi maroi bi ipau sing miam da thamjagi ahan bada Maheshwar thounaojam na National Award 2022 kusinara khre kaisam thung a sida mire boikiba Republican Party of India athawali gi National Secretary suiriba Social Worker Maheshwar thounaojam Dr. Ambedkar Excellency Service National Award 2022 kusinara khre Bharatiya Dalit Sahitya Academy ni sinduna Delhi gi Zaroda Village ki Panchashil Ashram nang sipang tokiba kuntraga ni pansupa Dalit Writer singi National Conference Dr. Ambedkar Excellency Service National Award 2022 kusinar kibani award asi social worker Maheshwar thounaojam na pangtokiba social activity sing COVID-19 pandemic ki matamda miyamna mating pangkiba Manipur khakta natana India apunmada lairiba swatana lairiba Miyoi kyagi sakhot thaurangi damak lepa leitana paikhaliba thabak thoram sing adu yenglaga khusinarakhibani hairi atopa pawmana sem sabagi thabak sathariba flyover dagi tabagi thaudokta matai manau sire Sadiskar ki manungsan Durga Raipur Road hauji sem sabagi thabak sathariba flyover amadi ki tabagi thaudokta matai manau sikhibaga loinana masanupi sokre haina police ki mekedi ki phongdurakli police na phongdokhibagi matungina National Highway 62 da hauji sem sabagi thabak sathariba overbridge asigi makhongda barrier natragana motorising section na sign amata thielba lekti thaudo sing ngarang numidang Kumhari town thokibani victim sing adu Raipur da leiba mayum da halakpi ki thaudok da thokibani flyover sigi lane ama sema loibadigi satok sasin tawbuda ayaba pikrabasu atopa lane ama hauji sembagi thabak satharibani adubu signboard amata thetabana mara moiraga leibuk thiba thaudo du thokibani lohongbagi thauramama yaururaba matung matai mana ani amadi ma sahi taragani thurum surabi masanapi punna makoi ohum motorcycle tongduna halakhibani adubu flyover adu sembagi sign amata thelamdaba amadi numidangi matam oibana motorcycle adu thong adugi fit kuntra wangba saruktagi tarakhibani thaudo adu matai manau kudak laikhitabani hairi atopa pawmana hatlaba matung mai thabada sienaba miyoi police na phare Masagi say nipuga mga rom suraba New Delhi dagi nupa mahalaba matung Uttar Pradesh ki manungsan ba Barawut district may thadokuna mangan hibagi thawdokta sienaba miyoi police na phare hari thawdo siga mari lainana police na pharaba miyoi dudi Rajkumar amasum dipangni makhoi anina Joy Kumar kauba miyoi si pharaba matung tamthina phuraga hatki tungda Joy Kumar gi haksang adubu mai thadoktuna mangan hibani hari Joy Kumar mamang thagi kunga tareta Mamana bakara unaruge haiduna mayumdagi thokibadagi hanjilakhitabani thaudo aduga mari leinana Joy Kumar gi imung manungi miyoi singna police da missing report ama tarakhi madugi matung victim sigi loinabina tha sigi anida amu hana complaint ama tarakpadagi case adu kidnapping case oina register tawduna thijinba hokibani swairi Makasa tarafoina to papawmna phungyer kendragi lairam khulenda go to village ta chief minister na hairamsing department na thabak to onthoktabadagi khunja sing penadre lamdam asigi singi district singtam ani gi khenaba thamdanaba sapmanaba thakta sakot hangani hairagasu nongpok sakmai digi supnagi kilometer kuntraga nitu kaktamak salaga leiba phungyer kendragi manungsanba lairam khulend lainga ki sakot thorangi mami amata taramdre State asida English ngani taraga treta BJP gi lengak sem kraba matung lenga asin ihan hana hawdokhiba go to hills amadi go to village ke manungsana se shimaki mars thada Manipur gi minister N Beren lusingduna ahan boina pangthokiba go to village ta phungyer kendra gi lairam khulenda lakhi numida sida Manipur gi minister N Beren village asida lairiba sothariba hiram sing sakhona ba haiduna tungan bi scheme amadi project sing thadoklamle mari lenaba department sing thabak to onthokpidabana maram oiraga village asi yamna sothaba madi isolate oina leiba village amoiri hiram sigi matang village asigi senior citizen ama oiriba pure si thungna phungdokhibada khullasida chief minister na lusingba timna ahan boina go to village ki thorom pangthokiba duda khullasi kharada oirabasu safaragani haina khanki numid adu chief minister na khullasi sakhonabigi dama tuan project amadi scheme kya thabak oina paikhanaba laktholamkhibani adubu BJP sarkar gi ani subatam laklaba phawba khul asida development gi thabakti mari lenaba department singna paikhatpudi khul asida sai kya gi mamang digi ayaba piduna saba hokraba
SSA स्कूल की कंस्ट्रक्शन हाउस फाउबा मखा लमाय अहुमदा मपुंग फाब स्कूल अमा ओइना उबा फंगद्रि मसिदसु नतना स्कूल असिदा लैरिबा अपर प्राइमरी स्कूल असिसु मतंग सुनदबा स्कूल अमा ओइबिगी मतिक जाबा पोलमसिंग लैतबा मदि ओजा फाउबा लैनबि क्वार्टर लैतबना ओजा सिंगस अवाबा क्या मयुनहालि रिकॉर्ड की ओइनदि स्कूल असिदा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर अमा लै अदुबा हौकिबे सही क्या की ममांगदगी पांगना सानबा सरम सेंटर सिदंगसी फावदा डॉक्टर अमदि नर्स लाक्तबा मरमना खुलसिगी मियोय अमा हेक नाबा मतमदा गुली अमा फावबा चाबा फंगदना लेदि गुली अमा चारगा फगदबा माइनर ओइबा अनाबा फावबा हेल्थ सेंटर असिदा डॉक्टर मापुंग फाब स्कूल अमा ओइन उबा फंगद्रि मसिदसु नतने स्कूल असिदा लैरिबा अपर प्राइमरी स्कूल असिसु मतमगा सुनतबि स्कूल अमा ओइबिगी मतिक चाबा पोलमसिंग लैतबा मदि ओजा फावबा लैनबा क्वार्टर लैतबना ओजा सिंगसु अवाबा कया मयुनहालि रिकॉर्ड की ओइनदि स्कूल असिदा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर अमा लै अदुबो हौखिबसै क्या की ममांगदगी पांगना सानब सरम सेंटर असिदा ngasi फावबा डॉक्टर अमदि नर्स लाक्तबा मरमना खुल असिगी मियोय अमा हेक नाबा मतमना गुली अमा फावबा चाबा फंगदना लैदि गुली अमा चारगा फगदबा माइनर ओइबा अनाबा फावबा हेल्थ सेंटर असिदा डॉक्टर अमदि नर्स लैतबना अतोपा अरापा मफमदा पूनबा होनबदा लंबीदु खुदोंग थिबा नंगदुना लैखिदबा क्यासु लैख्रे कैसोम सब डिवीजन की ओइनदि लैरम खुलेन असिना अनिसुबु ओइना ख्वाइदगी चावरिबनि खुल असिदा सराउंड मियोय लिसिंग अमगा सुमनिगी कुलोंग खुंदारी खुल असिदा लैरिबा अपर प्राइमरी स्कूल असिदा हौजिसु अंगांग हुमफुगा निथुनि स्कूल कारी मसि तसेंगना हाइरगदि गवर्नमेंट स्कूल की ओइनदि लैबक फाबनि हौखिबे इंग्लिश अमगा समापन मार्फुगा हुमदोइदा मतम अदुगी लेंगाना पिरखिबा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर असि मतम अदुगी हौरगा हौजु पावबा असि हन यिंगबिदबना मरम ओइरगा मतम अदु सारमलिबा सेंटर की स्ट्रक्चर हौजिक्ति ममिंगतगी गाइरे सेंगना हाइरबदा खुल असिदा लैफम थोपा चौखट थौरांगी खुदम संगदमसिंग अमत लैत्रि हाइबदा हाइमनबा थोकलोइ हाइखेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्लि अतोपा पावमना तेलिसिंगना लाई थमगे हाइरबदि निंगथौना पिखिबा अहांगबा मफम अदुदा थम्बियु खुराय अहोंगफंग वाथोकी मतंगदा लैहौमी सलाय अहोंगपुंग थौगलुफ माइसों निंगसिंग लुप अमदि लैरेंबि सिंथा लुपना पुनक समनदुना अहोंगैगी ईस्टर्न एजुकेशनल क्लब EEC की लंपाक मियाम गेब मिफम फमदुना तोंगान तोंगान वरेपसिंग लौख्रे मिफम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा सोशल एक्टिविस्ट AK इबोमचना हाइखिबदा ममांगैदिगी निंगथौना आचा थाव सुंगनबगिदमक तेलिसिंगी थाव सुंगफम मफम पिखिबदु हौजिंगना मपा मपुसिंगी लमनि हाइदुना फेंसिंग खजिंदुना लम हंगनदुना थमलगा अखोई इपा इपुगी हौरफम ओइरिबा लैफम खुबमदा लम खोपसिलक्लिबसि लमदमसिगी मियामना याबा ngamlaikhre मांगना मखा तारादुना हाइखिबदा निंगथौना पिरंबा तेलिगी मफम अदुदा गेट पंसिलगा हंगनदुना थमलिबा मफम अदुदा हौजि अहोंगपुंगी खुबमदा लैरिबा मसिंग यामलबा मपानगे लैसंगसिंग होंजिनदुना थंबा मथौ तारे अखोइगी लैसमलिङैदिगी लैरक्लबा लाई खुबमसिंगु मुननबगिदमक मियोय खरगा लौक्तुनबा मोंगना सथरकपसि यारोय मिफम अदु सिनखिबगी मतंगदा लैहौपुंग सलाय अहोंगपुंग थौगल लुकी प्रेसिडेंट सेस नंदला अंगोमसाना हाइखिबदा तेलिसिंगना लाई थमगे हाइरबदि निंगथौना पिहिबा अहांगबा मफम अदुदा लाई पुथोखिनबा लैंगाक तक्सिलगनि लाइदि मफम अदुदा होंदोकपा याय तौबतबु अखोइगे हौरङैदगी लेंफद्रबा खुबमदि कनागुम अमतरस होंदोकपा यारोय हाइरिबु खुबम असिदा मैतै नत्रगना तेली नेपाल एतोप फुरुप क्यागी मियोइसिंगसु लाई खुरुमबदा अथिंबा पिदे तौबतबु खुबम मफमदा अतोप फुरुपकी लाइसंग सजिनबदि लमदमसिगी मियाना सुना यारोय अमरमदा खुराय अहोंगपुंग कनबलुकी प्रेसिडेंट थदोरकवा सिरोलमन हाइरिबदि मैते अखोइगे असेंबा इरलबु मतम सांगना मिराइदुना थावसारुदबमदि सरकारनसु मतम सान मियेंग संहौदबदि पामदब थौदो ओइना थोलकपनि हाइरिबा मफमसिदा मपानगी मितोप अमना हौखिबे इंग्लिश निगा तरादा पता पाइदुना लैरमबनि साइनरीबा मफमसिगी मतंगना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न हौखिबे इंग्लिश निगा तरागा मरिगी डिसेंबर तरादा मफमसि थाउंगी मनुंगदा वाथोक लुसिननबा मरि लेनबसिन खनकी प्रोटेक्टेड एरिया ओइना सरकारना लौथोखरबा मफम असिदा करिगुमा मतिक चाबा थाबा अमता पाइखतना लेरकपदगी पामदबा थौदो ओइना थोलकपनि हाइरि हेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्लि हौजिगोइनदि म्याम पाउसि मतांग सलु सिनजरगे अमसु म्याम पुना नौबा अपडेट ngamiनसि